ассалому алайкум дӯстони азиз, умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо ҳами мокрои балха нишон диҳам. ё новинкаян, рангои навш омадай ва сифати хубаш беҳад хушрӯ. Марҳамат, як либосаш яъне ҳами 3 метраш 300 сомонияй. беҳад рангои хушрӯ омадагияй. бинед патошунам тоза. агар дар кор боша мо доставка дорем. این ویدیو را من از بازار کاروانی شهری دوشنبه طرفی پژارکا نولیوی دروازه دیم ریاد به نوار گرفتگیم. کسی که مثال در تاجیکستان باشه میتونه خودش آمده بینه. امی دیم ریاده بسیار جدا میفروشن مکری بلخ، ولی صفت داره، صفت اهمیتیت و بعدا میتونید که خریداری نمایید. این مرحمت انا این نموداش باشد ادناتونیوی میتیسکایان дубайский метискаам дора. аднатони чӣ хеле ки медонед 250 сомонаша, 200 сомонаша, 300 сомонаша нишон дода будама. ҳозир боша дариҷа ин намудош 350 сомона як либосаш. ира ҳами метискаи дубайский меган. барошон ягу чилай. бисёр рангои хушрӯ. чӣ хеле ки худи савдогара пурсонишидам, гуфтан намеруша хушрӯвай. марҳамат, як либосаш ин намудора 350 сомон. ози королевский бархтам ба навор гирифтагим уошам нишон метиҳам. марҳамат, ана инош бошад 500 сомон, 520 сомон. королевский бархти тоза якум сорт. дарҷа як ду ранго ҳози тамом шидагиай рангои хушрӯ. рӯзои наздик бо меёя дигар рангоша бо ма ба навор мегириму пешниҳод мекунам. иҷода бинед 3 намуд фиолетовый рангай. ториктараш камакак бо рӯшантар ва бо дигар хелтараш. на тёмно-синиш чернили меган бо бисёриё. бисёр хушрӯ. горчичный цвет аст бо. ҳозир бисёртар рости ранги савз мо дадай. ҳозир у ранга ёфтанаш қиинтаракай. бисёр ҷода тамом шудагиай. خلاص دوستان عزیز دستافکا داریم. شما نویسید